Pakiok bunting, bunting beru ak bongong doangang. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimbat to yang misedeng se're timungan rahasiana kareng Allahu Ta'ala. Surat nikah baturate rilangika, ni ukiri, ni patnas sapoleng ribate limanna imanga. Niya miturungka patasakna, ni pasiremba tulolo kanang-kanangna, ilalang mi baju bungtingna, taasoro canin rarana. Nampaki urut dakkari balatta daing bunting, naku kasuk mangi pangadak kanta. Belai jaki ricapak kampung, naku rannu ripak kasia. Nakinia maki anne daing bunting, ampak rupai kato jenganta. Kurupaiki, papakala birit tumang kasara. Antama maki daing bunting, ritimungan nikata, riballa halalatta. Narurungan ki doangan, biga pak manakanta. Si panaikan ki dalle daing bunting, si panambungan ngampe-ampe baji, riampi ampi balatta. Ikat temi antu daing bunting, burak ne tani gandaya. Pintujung piniin roy palungta, nampaki rampe ki julu angkatin roy pak lunganta. Kipakabela mi pak lungam pak palanggata daing bunting, nampa si karapat kiki, si kanak kuki, si palanggai, ilalang serelipa. Ikat temi antu daing bunting, matungka umma nakarannuang anak bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kipakajarre ki pasisiko kanta ribija bija beruta. Kipakajai jari-jarita daing bunting, na asipakasa angin tengangi bengtenna agama sallanga. Oe daing bunting, nirekem maki anne si kalabini. Rua batang kale ni pasere ripak mai. Tea ki landre si katutui, si kapacei, si pasiriki. Tuluki asirurungan, asileo kaluku na golang. Manas samananungan janna na tekne, tatila ripak kasiatta. Oe deng bunting, antama makip mange, ritimungan bala na matoanta. Matoanta kipasing kamay totoata. Kitang roy muri-muri iparatta, ka iparatta yari mi sarit batanta. Buntin ta bunting antama ngasem makip mae, baran niya ngasem jaki narurungan janna na tekne. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.